Sound check. Si Claude tama po. Oratio imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit ay pami. Lalapit kami keka kaniting masipit apamangailangan mi. Adwan mi keka yung kambila na tingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakalakasakitan ke kami at meka kamate na karing dakalataw. Adwan mingeni kaya kayong balikdan mo kaming ngit mong lugod, at yatsyat me kaya kaming makawulo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal miking metong at metong. Ipanalangin mi, ingan tabayanan mo laring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila rin pekapun ming pambansa at lokal. Ban mamili at sali lamo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit. At inggawan day tiit makasalikot at bukod mong paraking kapakananding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi ban mapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, nurses, at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyo la karing masakit, kambening beluan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo ing pamagtagulaling daring sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin mila ring miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laret ang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alang hanggang kapaynawan, detang mayango na biye. Pagkala mo kaya kaming grasya mo kareting masakit na panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla. At ban makasaup kami karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana pauli ning masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Mikabyos kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tariana kami king pamagbayong lubat kabanalan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong. O kabanal-banalan na induning Diyos, mo sana pisawiling aklis mi kaya kaking kagulangan mi, nune bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanuana na Birhen. Birhen de los Remedios, sinduning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Nicolas ning Tolentino, Birhen de Lourdes ning Kabetikan.
Luklok tamo po. Magrasya nga bak po ke katamungan. Yabe talaking kaya katang panalangin kaniting misa ring kapasalamatan na yayampang dari Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family. Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family. Mr. and Mrs. Binondo Carandang and family. Engineer and Mrs. R.B. Sarmiento and family. Remio Mercado and family. Roger Arceo and family. Marwan and family. Chito Carewan and family. Jesus and Carmelita Duque and family, Renato and Rosa Lilapak and family, Rodelio and Rosemary Rasay and family, Jesus Jr. and Ninifa Duque and family, Shirley Duque and family, Cheryl and Abby Angeline Apostol, Ricky Puno Duncan, Senaida Puno Duncan, Leon Duncan, Jesus and Carmelita Duque and family, Renato Sr. and Rosa Lilapak and family. Abby Angeline and Shirley Apostol, Marilu Beltran and family, Konseal Nagalang. Para King Aldoning Kebay Tanang Layan Makapagal, Raymond Makapagal, Obdulia Liangco. Para King Malagwang Kapaldanan dari Winston Chan, Dr. Agnes Salvador, Rene Santos, Mary Blaze Sampang, Baby Pantig, Danilo Makapenlax, Zaina Lorin Hope Matito, Mary Marie Luli, Renato Punsalan, Narcisa de la Cruz Balingit. Ipanalangin tala naman ding kapag nasandaring makatuki, Janet Terado, Arnel Terado, Arginel Terado, Ino Soriano, Mr. and Mrs. Jacqueline Manakpul, Rudolph Joan Lopena and family, Palyasigi and Sagum family, Juanito Palyasigi. Yulino Sana King Ligaya Banwaring Kaladwada ri Maria Luz Gintu, Abier Pineda, Gabriel and Fe Olalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Ligaya Arceo, Christopher Carewon, Erlindo Juan, Patria Antoinette Beltran, Dominador Makapagal, Nelia Makapagal, Emiliano Makapagal, Dr. Manuel Esguera, Maria Alfonso Emanuel Makapagal, Emilardo Yalong, Euprosinia Lising, Ricardo Lising Sr., Felicidad Bondok, Merlin Lejarde, Jesus Corazon Palyasigi, Chopilo and Pasencia Palyasigi, Marciana and Francisco Sadsad, Domingo and Agustina David, Pedro Liangco, Dimpna Leonardo Bernarda Makapagal, Kamberin Sablang Maldang Kaladua, King Purgatorio, Talakad Tamo po.
King lagyo ng ipampo ng anak po ng Espiritu Santo, Amen. ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod ng Dios, at ing pamakyagom ng Espiritu Santo, manatili kay kayugan. At kekan timurin. Pagmasusyan tayo po yung 34 a Domingo ning karaniwan na panahon, iting tauling Domingo na ning liturgical year cycle C, at pane ing tauling Domingo solemnidad ning Kristong Ari. So pagmasusyan tayo ing Solemnity of Christ the King. Ing tutuking Domingo, umpisan tayo naman ing metong cycle, kay ba't na ning C? A. So, ing mumunang Domingo na ning Adviento. Bagong Bisaya, ing liturgical year, kay Adviento. 4 na Domingo, kay ba't Pasko. Isadyata lang ngayon rin kakatang sarili, king pamagdaon kaniting misa, kapamilatanan ning pamanyisita mo, karing kakatamong kasalanan. Iagastang miyag na nagnan ing kapanisyan, aminan ko, King Diyos, sa mapamakalulu, at kaya kayo kapatad, ing mikasala kong bina, King pamisip, pamangamano, ang puan pamanyapat, King Marok, at King pamagtamad kong gawa, King maya pasukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat, ulinitay, panigapok ang na Mariang Kapilan man Birhen, karing sablang anghel ang puan banal, at kaya kay kapatad, ngipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad da rin kasalanan tamo, idala na katangan sa naking biye alanganga. Amen.
Manalangin tamo. O Diyos ay paming malugod king tao, makilala me ke kami, ing kekeng ari, Kristo Jesus ang makakoron ng suksuk at makatrono king metong a krus. Daptan mong pilinan ming kayabe na ing lugod, anting bukod ming sikanan, ing mapakumbabang kasuywan, anting bukod ming dagulan. Mananunasan ng iti, yaing maging dalan, ning panyulong ning kayang kayarian busalmi, ang aking tayran mo kami, painturo king alangkupas mong ligaya. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang ibat, king kadwa ng librong Samuel. King panaw na ito, pintalandering sablang tribu ng Israeli David, karin king Hebron at Ngarakeya. Laman mo kami at daya. Ika ing menimuna king Israel, king sabla ng pamakilaban, kanitang Isaul, yung kaya kami ngari. Nga na kaya kaning Diyos, David, ika ing magpastol king balen kong Israel, at ika ing manimuna karela. Inyapin talandering sablang manimuna ning Israel, yaring David king Hebron, at arapaning ginawa yang metong akasunduan karelay David. Linyandeng laruy David at ya ing megingari ning mabilog ay Israel. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Mesaya ako inyang sinabira kanako, tara, muntatamo king balena ning Ginoo, at ngeni at yuta na makatalakad, kilob ding pasbol ning Jerusalem. Iting Jerusalem kanayo ng tangalan, kasanting na, kaayos na, king pangalari na. Karin pupuntala ring day ning Israel. Ban pasalamat king Ginoo, antimoy nginutos na. Karin dingari ning Israel magluklukan la, ban mukum karing karelang sa sakupan.
Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Kolosa. Pasalamat tamong mitmong tula, kingigpa, uling gewa na kayong karapat dapat makiyanib karing santo, at kaya bero magmano king sala. Pablasang linigtas na katamo, king upaya ning karalumduman, at linipat na katamo, king kayaryana ning anak ng pakamalan, amitimawa kaya katamo. Nga nawari, ding kasalanan tamo, mi patawaran lo. I Kristo, yaing larawan na ning Diyos, mayayakit, at ing peka panganen no, ning meto lelangan. King kapamilatano, lelanganen ning Diyos, ing sablang bage, at subanwo, at ketiking yato. Ing sablang mayayakit, at mayayakit. Pati na kayo pa yan, espiritual, ding ginu, ding pamuntok, at ding upaya. Ing sabla-sabla, may lalangan, king kapamilatano, at para kayo. Bayo mela lang, ing nano pa man, at sune, at piyagom na ing sablang bagay. Yaing buntok na ning iglesia, akayang katawan. Antina ninyo, ing panibatana, ning biening katawan. Ya naman, ing pangane, karing sablang, mi pasublyan me, banya ing maging mumunang dili, king sablang bagay. Ing Diyos mismo, biryana king ing mabilog ng kadyosan, manatili king anak. King kapamilatanan ning anak, tinggap nening Diyos, king sarili no, ing meto sikluban. Tinatag nening Diyos, ing kapayapan, king kapamilatanan ning kayang anak, amipako king krus. Uli na nito, ikwa ng abalik ning Diyos, king sarili no, ing sablang bagay. Maging ing keti king yato, at maging king karin banwa. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Nuan niya ing magmana king kayarian ng David ay igpata mo. Nuan niya ing daratang king lagyo ning Gino. Ing ginumanatili kay kayo, At kekan timurin, pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Lucas. ligaya keka o Gino. Makatalakad laring tao ka rin at manalbelo, kabang pito yato yare ding makatwarat daring Hudyo, ngaro, linigtas na laring aliwa, paborenyong iligtas na ngeni ing kayang sarili, nung yapin ing Kristo, ing pinili na ning Diyos. Pito yato yare naman ding sundalos, lepitan de, at alukan maslam ayalak ngaro, nung ikapin ing ari daring Hudyo, iligtas mo ing kekang sarili. Deti nga mano makasulat lo king kabuntukano, iti
yaing ari da ring Hudyo. Piglibak niya naman ning metong karing kriminal akayabe ng makabitin nga no, aliwawari ikaying Kristo, iligtas mo yung kang sarili at pati na ikami. Dapat sa biyanan ni ning metong ingkayabe no, nga no, alakang takot king Dios, ing parusang tinggak mo, kapareho na ning kayo. Matulid para kaya kata ing magdusang antikaniti, uli ning depat tang marok, dapat ing taong iti, alayang bitasang depat amarok. At kaybat sinabi na kang Jesus, ganakan mo kusana, potang lungub na ka, kingke kang kayarian. Nga nang Jesus kayo, ing katutuan sa sabihan ko keko, ngenimurin, tuki kakaku, king paraiso. Iting mayap ng balita ni kaya katang kaligtasan. Kapurian ke kawa Kristo. Anya pong seminarista ko, banwa-banwa, keng katlong Webis ning Nobyembre, mag-homecoming law, deng may graduate. Kaya pong seminaryo mi, deng may ordin pari, ang poparetang may ordin pari. Megdatun megaral adwang banwa, king seminaryo mi, maturing lang o mabilang lang alumni. So may gumpisa pong ketang dekada 70s, 80s, daratang lareng lay alumni, then ordained alumni, o retang pari linwal, king pangapari. At pong metong, wali pong nengbenging mumunang Aldo, atin kaming pamipulong group sharing, then ordained, seminarista, ang paparang lay alumni. Kita pong grupo ko, ating meto nga megkwento. O ini po yung kwento na. May ordin ng dikon. 6 namang bulan, ma-ordin ng pari. O nang minurong yun. Mego Brian. Megparasuyang metong akarir. Ang gagang mitas siya posisyon king San Miguel, maging executive biya. O kwento na, uli na ning posisyon na, uli na ning sweldo na, mata sa sweldo, as ning ka-influensya. Nga nang magkwento ning minsan, sula po kami papunta Hong Kong, magalmusal kami mo, kay ba't muli na kami nga. Makanya niya kaupaya at inyang eroplano o helicopter, may kareng meeting na pupunta ya, boss ya, maupaya ya. Ketang kayang posisyon, bala mo mag-ari ya. Po uling atin niyang upaya, atin niyang influensya, atin niyang magdesisyon. Pag masusyan tayo ngayon ing Kristong Ari, telaganeng Pius XI ni, anya pa mong 1925, alay pang 100 years. Pag masusyan niya, king tauling Domingo na ning karaniwan na panahon, ing Cristo Rey, Kristong Ari, Christ the King. Miyaya liwaing pamag-ari, metong yamo itang kinwento ko kayo. Ating mag-ari at talagang ari. Nepo, Reyna, Ari, Prinsipi, elamo kwento rin. Deng bansang Europa, keraklan, bayo, ing French Revolution, anyang 1799, keraklan natin lang ari. Pero niyang sinawano kareng pamag-ari, do, uling menatili lang kalulu deng tao, ila, mga tok ng lakareng palasyo, may revolusyon la rin tao.
1789, pete doren karelang ari. Makanyan mo naman king Russia. Ditak na lamo ngayon ni Reng, European countries ating ari. Pero, constitutional monarchy ing awos do. Atin lapamuring prime minister ngayon ni, atin lapamuring members of parliament. Metong na ing England, ing Holland, ing Belgium, Sweden, Finland, atin lapang ari din. Then Germany, France, alana la. Anyapin detang palasyo da kanito, pang turista na lamo. Ing pamagari da rin ing ari nga rin, bilukluk la, uli na ning upaya, ning sikan na ning puwersa. Gerahan la kanita rin pamilya. Ngeni, misusunduya, uli na ning bloodline. Succession. Ilang mag-ari. Manggagawan da, gusto nga tsuka king arap na ning ari o rina, duduko ka. Atin mo naman mag-ari, kapamitan na ning kirang kabyasdan, ang popang gelingan. Lalawenta lang matas. Ustong ining profesora ini, yang migsalita, panwalan me. Ustong ining dalubhasa nga ini keng Biblia, yang sinulat metong article, panwalan me. Uli na ning kebyas nanda, mitas la posisyon uli na ning pamag-aral da, metong la naman klaseng pamag-ari. Kaya katamo, at keng demokrasya, atin mo naman pamag-ari, daring miyalal, posisyon, presidente, vice president, governor, mayor, hanggang barangay captain, baka nalo lang may posisyon, election, ang pampera. At manungkulan lo, ilang magdesisyon para keng balen, ilang mumutos, atin lang special at privileges, makanyaning pamag-ari, miyayaliwang pamag-ari. Keng binasa tamong ebanghelyo, makapakuya keng krus, ining kwento ng San Lucas. At masasaglawe kaniti, ing pamag-ari ng Jesus. Ing Cristo Rey. Makanano yang mag-ari, makanano yang maging ari. King kasakitan, kamatayan, at kasuyuan. Uling dinaw na ing kayang sarili, suyuan la, deng lelanganan ni ngapong Ginoo, ang gaking idaw ni ing biyena, king krus, iyang ari tamo. O iting paralan na ning mitas siya, anting are. Pero mayayari king krus. Uling kaibat ng mete king krus, sinubliang mebye, pepaitas siya banua. Makalukluk king wananing iba. Anyapin ing image tamo po king Cristo Rey, makalukluk yan po. Ating kayong Cristo Rey king kayong bale, makalukluk yan. Uling kalupa dereng ari ganing mumutos. Ali. Nune, yang mag-ari king ega naganang sabla. Ating pamag-ari, no? Metong iyang kasuyuan, metong iyang kamatayan, pamagdawon biye, at metong iyang papunta king ligaya. Anong no ka rin makaluklukya, buri na mirasta mo ketang siping na, ngeni mo rin, tuki kakako, king paraiso, nga naketang kayabe ng makapaku, king krus. Ing pamagari ning ginutamong Yesu Kristo, entonces, oine, ari tayo. Pero, ing upaya, no, aliya mumutos. Ing upaya, no, aliya makamate. Nuna ing upaya, no, oine, idaw ning biye, para ka ring sabla, balang mikabye alanganga.
o iting biye na ning kakatamong ari. At ipanalangin tamo kaniting misa, king solemnidad na ning Kristong ari, na iya, i-Kristo, yang mag-ari king biye tamo. Yang mag-ari king komunidad tamo. Neg mag-ari ing ginutamong Yesu Kristo o mayakit king yaing ari tamo, neng susuywan tayo ing metong at metong. Anyawaran tamong ing puso at pambisip ning Kristong ari, yang mag-ari king biya tamo, yang kaulan tamo anting direksyon na ning biya tamo. Biye, magdawon biye, banding aliwa, ilang mikabiye. Midinan lang alanganggang biye. Itang kasuyuan na ito, yasanang mag-ari king biye tamo. Itang, awsan de kang English, selfless love. Lulugod, susuyo, alang panenayan kapalit. Deng alibang susuyo, detang binggitan ko, atin lang kapalit, deng susuyo la, kasi atin lang sweldo, atin lang privileges. Ing Kristong aring sinuyo at migdaon king biyena, metong yang pangako ng kapalit. Ngeni mo rin, tuki kakako, king paraiso. Ipanalangin tamong iting grasya ning paraiso, ipagkalubne kay katnamo ning Kristong ari. Talagad namo at ipasyag tayong kay katamong kasalpantayanan. Itamongan, Sasalpantaya ko king Diyosik panglubos mayupaya. Linalang king banuang ponyatu. At kang Jesucristo ang anak ng bugto nga ginuta mo. Pengagliking upaya ning banalay Espiritu. Mibait kang nuwa na Mariang Birhen. Linasal alam ng upayang Poncio Pilato. Mipako king krus, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete. King Katlungaldo, sinubliyang mebye. Pepay tasya banua makalukluk wananing Diyosik panglubos mayupaya. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum ka ring mabye ang ponme nga mate. Sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king banala kapulungan katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang miering mete, at king bie alananga. Amen. manalangin tamo king ginutang Yesu Kristo, ban ing kayariana, sumulong iya busal tamo. Nga tamong manalangin, ginu datang nesa ing kayarian mo. Ulitan tayo. Ginu datang nesa ing kayarian mo. I Kristo, dinatang ya anting talaga pagligtas ding sabla. Ban ing kayariano, datang ya karing melili, king dalan, papunta king Diyos, at karing kapararang tao. Manalangin ta, king Gino. Ginu datang nesa ing kayarian mo. I Kristo, pikasundune ing banwa at ing yatu. Baning kayarian no, datang ya kapamilataning kapanayan, busal ding bansa. Manalangin ta, king Gino. Ginu datang nesa ing kayarian mo. I Kristo, yaing buntok ning iglesia. Baning kayariano, datang yo kapamilataning pamisan metong dinganggang Kristiyano. Manalangin ta, king Gino. Ginu datang nesa ing kayarian mo. I Kristo, misadyayang lugal king kayang kayarian, para karing palpikasalo, karing kalulu, ring daralan kasakitan. Baning kayariano, sumulong yo, busal ding mayna, at di nga lang siwala, king kayakatang panahon. Manalangin ta, king Gino. Ginu datang nesa ing kayarian mo.
I Kristo yaing minunang mi bangon, iba't king kamatayan. Ban ing kayaryano, datang yang kayabe ning kayang ligayo, karing pakamalan tamong mayaw na biye. Manalangin ta king Ginu. Ginu datang nesaing kayarian mo. I Kristo, mabiyaya ka rin kaya katang komunidad. Ban ing kayaryano, sumulong yo kapamilataning kaya katang dedikasyon at kasuywan. Manalangin ta king Ginu. Ginu datang nesaing kayarian mo. Iulino sana king kayaryanang maligaya ring kapatadtamong mengaw na biye. Ipanalangin tala king Ginu. Ginu datang nesaing kayarian mo. Ginoong Yesus, gawan mo kayang balayan at alayatad king pali ning kekang katuliran at lugod, king balang metong ketiking yato, baning kayarian mo, dagol yabusal mi, manggaman king alanganga. Amen. Manalangin kayo kapatad, baning kaya kayot kanakon daon matanggap ya, harapaning Diyos ipang mayupayang tutu. Tanggapan sana ning Ginoy ting daon karing gamat mo, king kapuriyan po ni kaligaya ning lagyuna, king kasaplala tamot ning mabilog ng banal a kapulungan. O ginudaraon mi yakeka ing sakripisyo, kapamilatan na
pakikasundo na ning anak mo, ing meto ketawan. Pagdalane sanang pamisan metong at kapayapan, ing yato. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginumanatili ake kayo, At kekan timurin, yat nayoring pusuyo, makayat nano king ginu. pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakat parati at numan ka rin o iba, Diyos king alanganga at lubos mayupaya, tilduan meng talapagdaon ning metoyatu ing kekanganak aginuring sabla, linyan me king laruning kaligayan, tandaning alang kapupusan mong pamangilala kayo, king gimpananang pamagdawon king krus, ya ing dalise talapag-ugne, ya ing ginanap king kaligtasan mi, ya ing sinakop king metoyato, king kayang pamagari, king sabla, pepakilalan na ing tapat mong karangalan, ban ay biye na ing biye mo karing sabla, at layon ayam pang neke ko, ing kayarian ay alang kapupusan. Kayarian ning katutuan at biye, kayarian ning grasya at kabanalan, kayarian ning katuliran, lugod at kapayapan. Ulinita kambering sablang koro ring anghel karin manwa, daralit mi kay kang ligaya, layon makyabe king alang tuknang dang pamamiya kapurian keko, at ngaming kakanto. Tunay kapin banal o ipa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon kusang lub king pamaylas at kamatayan, kinuwani ing tinapi at pepasalamat siya keko, piraso ni, at binyene kaning kayong disipulos at ngano, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iti yung kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan kinuwaning kalis pasibayo ang pepasalamat keko at binyening kalis kaning kayong disipulos nga no, tanggapan niya iti, ikongan at minumko kaniti, iti yung kalis ning kanakong daya, yung daya ning bayo at alanganggang tipan, ami ibubu para kaya kayo at para kaning sablang tao, ban keta mi patawaran la ring kasalanan, daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako.
Ipasiyag tayong misteryo aning kasalpantayanan. Iniangin ni gaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyublin ng mebye ning anak mo, daraon mi kaiting tinapen ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keko. Mapagkumbamaming pagamuha mo, king ikamingan sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan mi oy pa ing Santa Iglesia mong makalaganap king metoyatu, ban mi ganap yaking lugod, kambe ng Francisco ake kaming Papa, at Florentino ake kaming Obispo, at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepainawan at manenayang subling niye, at ding sablang meyango na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga. Ban kayabian ng Mariing Birhenin duning Diyos, kayabian ng San Jose kayang esposo, kayabian ng apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian king kekabaning panaon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya, ipang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Ngini manalagin tamong mipnong kapanaligan at lugod king iba, karinga manong tiro na kaya katamo ng Ginoo.
Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning kay kang pakalulu, parati kaming mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kay kaming talapangabos. Uling kekaing kayarian at kayo payan ang ponligaya, manggaman king alanangga. O ginoming Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostoles, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emo sa babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ning kay kay iglesia, at pamayapan me ampon bilugan nagpangking kaburian mo. Ika mabibiyat magari, manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapaning ginumantabe sa kapilanman kay At kayo. kekan timurin. Ipakit tamo ngayon mika kami atong tamo king kapayapan. Nyo yung kordero ng Diyos, nyo yung milalako king kasalanan ng yatu, mapalad na ring mayayaos para makisulo king apuna na ning Ginoo. Ginuyak matampang tanggap keka, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual pa makinabang. Jesus ko sa salpantayanan ko king atsuka king kabanal-banala na sakramento, kaluguran da ka may gitking sablang bage, at pag nasan ko yung tanggapan da ka, dapat pauli na ningining penandit, era kaya tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kining puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari at tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ning sarili ko keka, emo'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen.
Manalangin tamo, ginupig kalubmeke kami Kristo, ing ari ning sablang lelangan, bilang pamangan para king biye alanganga. Saupan mo keng mi biye-biye agpang king kayang ebanghelyo, at idala mo kami king tula ning kayang kayarian, anong nuya mabibiyat mag-ari, manggaman king alanganga, Amen. luklukay po saguli. Bukas po atin tamong misa, saguli. Tamo muna. Atin tamong pong misa bukas, Lunes, November 21, piyesta na ning presentation of the Blessed Virgin Mary, alas 6 ning bengi ing misa. So kaya pong shrine, uling shrine ning Birhen, ding hanggang piyesta, no? Mika misa. Po. Ing tutuki po mag-appeal ko for donation. Ing mumuna po para keng katamong altar, pabalot keng dutong. Batuyak po kasing kalupa na nini. Pabalot keng dutong kadesign nitang pilulan ng tabernakulo. Mamalagaya pong 50,000 tao labetis detang gagawa. O ito po yung design na kordero. Bakit po kordero? Nung balo yung matuang tipan, anyang muntal Sinai, ing pete ng tupo, ing daya na ning tupo, kebit dekeng pasbul. Bang kanita miligtas la. King bayong tipan, ing tupo, yapin ing ginutang Yesu Kristo. Binyene ing daya, no? Para miligtas tamo. So, ing simbolo na ning Eucharistia, Kordero ning Diyos. Aminala ko king kasalanan ning yato. So, iting tu pa, Kordero. Yung design, na po. Kening side, ing Ave Maria, a simbolo. Kita mong ketang libutan. Alaya. Ave Maria. Po. Intutugi pong panyawad kong donasyon, yapin ng kakatamong gates. Kenny, ang papakeng grills, keng side. Nulaway niya po screen niya. Po. Magdala ka mong gunting. Likas mo na rin kakatamong gamit. So, bakal po ing pakabit po, pepa-estimate ke, masalesya pasbol. Kasi po rin yung pasbol tamo, may gawala para piyesta mo. O nang may gluat take di. So sama, santane, enamo rin lalbog. So 280,000 niya po yung alaganan nito, materials ang papang labor. Yung tutuki po karal na. Yung kakatamo pong sound mixer, mag-retire na po. Kaya kakatamo yung gagamitan tamong ini. Indam kiyamo. Kaya tang kakatamong sound technician. Kanyapin malino ya. Ing echo, kenyang pisamban. Kita pong kakatamong ning lumatamo. Po, at yung babo. Adwaya echo. Ing echo keng mic, ang papang echo keng kilog. So, ing papalwal na pong sound ning mixer. Kulang na. Anyapin, dusuldit malabo ya, dusuldit magdaya. Pero ang ini, crispy ya po. Ay, hindi niya po yung kanako sasabihan. Mas malino ya po. Ang yampang malapit yung mic, marayo yung mic, daramdaman niya. Uli na ning mixer. So, ito pong quotation na around circa 40,000. Tutuki po, ay salamat po. Oreta po rin panyawad ko. Donasyon. 50 to 80 at saka 40, 370. Po.
Manyawag kayo pong resibo, maski magkano iyo, yung kaya kayong i-donate. Ban kanita ma-account la. Po. So dakal pong salamat, king kaya kayong sao. Siklod kayo pong yan para king panalangin, king Birhen ng Lourdes. Doon. Panalangin king Birhen ng Lourdes, itamungan, o kapilan man, Birhen na kalinis-linisan, induning pakalulu, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatula ka ring maliligalig, balo mo yung kanakong kailangan, yung kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulu. Inyang pepakit ka king groto ka rin Lourdes, kaya tula may gewang suging santuaryo, ibat ka rin, payabot mula din kay kang kasaupan, at dakal na lang masakit at kinayap, karing karelang panamdaman, kaladwat katawan. Inya lalapit kong mipnong kapanaligan, banadwan ing pamamilatan mong indu, o indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang mipagkalog ko kayadwanan, anting kapasalamatan karing sawok mo, panikwanan kong makitulad king kekang kabanalan, ban misa na eldo, makapakirake ko king kekang ligaya. Amen. Amen. Ipami at ka banwa misang banyang lagyo mo datang kaya kaming kayarian mo, may pamintuan ng lub mo kaya tisulip ang tibanwa. Ingka kanan mi kingaldoldo, ibiyam kaya kami kingaldongeni. Apo ni patawad mo kaya kami rin sala mi keka. At ting pamamatawad mi ka rin mi kasala kaya kami. Mga yamo kay Pai Saul king tuksuno na ikabus king sablang marok. Amen. Bapo mariamit mo ka king grasya ang ginong Diyos at tsukeka, doon ka karing sablang babay at nunya panamaning bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, Induning Diyos, ipanalangin mo king makasalanan, ngini at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipat, king anak at king banal na Espiritu. Timoy sa jarang ligaya, ibat king kamumulan, ngenit kapilan man, manggaman king alanangga. Amen. Kaya pong Biyernes, November 25, may ka choir festival yo ing Vicari Tamo. At magkantala rin kaya katamong choir, umbisa kayo pong munta para palakpakan la o kaya ibula. Po, i-represent de po ing kaya katamong shrine. Sabi ko, ikantaya itang Immaculate Mary ating arrangement. Akan tayo? Gene? Ha? Ali. Huwag ini. Kini mismo. Kay kabang mag-bless ko. Okay? Pakiramdaman tayo niya kung pasibayo itang concert arrangement na ning
Immaculate Mary. Ing ginumanatili kay kayo, At kaya timurin. bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutuy, ng ipating anak, ating banal na Espiritu, Amen. ing misa mayari ne, umekoking kapayapan. Salamat, King Diyos.